KCTV, Lone Rashapi daga Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai Joka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordal Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Nagabenta ki senduk yap bril ki baladap shna lepa wan shaka khat saw pra furniture ke badan hadong bir pendeng yong mairang ke furniture ke badan hadin ke bang nong kendong hakalenti na sawla shaying mani ke balang presbyterian pendeng yong kani gadi ke sin ke beningkong baya ki senduk yap bril ki baladap shna lepa an la abanyo na mairang uba bringstar marbanyang utrai jong khat saw pra furniture habaya kren bat ka batisi TV uliat ho bakador jong ki senduk yap breu na ka furniture jong u kilong ki babit dor ha ka bakador de kan sedang nado henreu hajar kawai bat ki bakhamrem kin poi kum bakhat lai hajar tingka uliat ho ru banaka benta ki longying ki basa hapo ka mairang taun ka khat saw pra furniture kan penpoi ki senduk shiki ying jong ki breu klem da don kam ban seu ya ka baikit bat anam dan kamru ban seu ya ka bai thodak haki ding pna hanrai na ka benta ki shnong ki bakhampaji na mairang taun ka khat saw pra furniture kan shim ya ka baikit kat kum ka jingjingai ka jaka na ka benta ki jingtip ki babnia pila ban telefon ha ki niki number henyo not prasan henreu iwai henyo lai kandai ar pra henyo ar kandai saw lai pra henyo Furniture nga sedang duduk ki senam arhajar pran tu ta. Itu arhajar pran. Melang sedang pada tu nga sena ki furniture ki berdaya ki yeng lagi long ki jingkang ki sokat ki kalki ki duli ki milik ki lagi long ki school ki ban school i style. Yakin ki senuk yang beriau melang sedang mentalak si benai tam. Ka benikong ka pelong bangan bu ikini ki redimit. Senduk yang beriau kedai ba tentang abu ki dukan furniture kiwan ban order di dayak beriau madan apa senong tahu kiba kamadan senong tahu kiwan order kiwan pak sena senduk yang beriau bala syual erwing begitu tomo ino ikam berkait lagi long order kemudian ikam tinggi ino ya ki kam order tinggi pelek jimut istap senduk yang beriau kini mo kam yak tomo ihap ikam berkait tu dah layak kipar pada tak kasih sonde si belai dan si belai pada kila yak beri semua kila kawan dalam step lah kre jingseng ibu koi telah di kipar balik jingseng kawan setuju beri bahap di bangsana dan lainnya pai kiwi furniture kebahagiaan kiabun furniture po mairang kemyong ini tikibun ki dukan kang di jamjing tilak jingseng ni senai setuju beri tempat si ban hap ya ka jingseng hap pelak semua. Kas si Sunday si belai hak serga berempat si ben hap di tukang. Tadi kata. Te kata kadi kenong rem kawai kaba kapelong yang bangan sabu nak laki redimit. Dan radon ki redimit kumne mo ya kumne. Te kamu laki wan hakan nur kapol ada dia ba kang dukan yo ki cia ki kam ki wan mo hap kang dukan. Ka si belai bakon tigawan kesnik berem te kelak shu pli shu jiet baik. Te kelak kam pensuk Atan kador tu yang mentah kadai baik na starting kan dari Riu Hajar. Starting Riu Hajar. Kawis nduk. Tikidan pernah kejang kidan keban Riu ki nyau ki fi pra kidan kiba kandai sipo khatar khalajar kidan. Dang hapok ka khat hajar kidan nduk. Ngan ong no hapo proper mairang kabut ngan penpoi ong no ngan home delivery free home delivery mo. Tekan telah black ya ka tam ya ka perpal merang pada tu sebuah nak komisi mau shot cha ong nak kitiki area benter ti ki kumtam kelak kam cengai senang pada ka umpenyang berkot kelima kelak tak tengah hap baik umpenyang tak kadai ti apa perpal merang hi ka long free kaget ka ba hang ni ki nong tre ki dan sangut takabamut abre seman kasih kim tunai kalengot kami mengira ada senang lupa kini ding pernah di lelaki wan ban siam ya kesenduk tiki lelaki tok ki tok lelaki tok ipan ni kerteng lelaki don kam mo ban tok kerteng tinggi ipan ni kerteng la kalau singka ni senyap misa belehi te kamu ka bai tok u ding pernah free bai tok ding pernah tiran pada kia ra baik tiki ya tok hi sto ki kasong haki try senduk mo wan siam
kemudian on starting riu hajar dah kikwa iki senduk kiba kumtam kiba kamtan lesi kiba kamduk pada kikwa kamtan lada kiwan order mentah urgent kadikan riu hajar hi kadikan dimet kadika cu kadar ta ngatrai hapo ndriu kunta ladap complete ya hapo ndriu kunta